Salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king miso mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mison para king Ginoo. Arapan tamoing masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mison mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapan. Arapan, amoy masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Tango kami Ginoo, king mission mo.
Maya payabak po, pag masusyan taya po ngeni, ing kapiestaning kaya katang malapatron, San Luis Gonzaga, talakad tapot kanta tayong dalita pamuklat.
ing lagyoning ipa, ampuning anak, ampuning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kekan timurin. Kapatad, sisyantala ring ke katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Yakas tayang ining miyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos amayupayang tuto, At kaya at kayo kay kayo kapatad, kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyay liwang kakulangan. Ulilita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ang pon santo, at kay kayo kapatad, inipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie, alang angga. Amen. Ginoo pakalul
manalangin tamo. Kaniting misa, yabetalak ng kagatang panalangin ding kapatatang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan, king Barangay Santo Rosario, antimurin ding pamilya dari Andres at Mariet Tayag, Romeo at Tess Soriano, Manuel at Ruby Sagum, Mateo at Teresita Ico, Paulina Salas, Victor Canlas, Odi at Olive Kabikting, Ivan at Michelle Santos, Sito at Edna Carlos, Edgar, Jane, E.J. Carlos, Senel, Cora, Joshua Carlos, Henry at Villa Kiambao, Paredes at Celia Peña, John at Marlene Flores, Alex at Josie Lulu, James at Claire Marin, Marvy Roque, Lino Esteban, Saint Aloysius Gonzaga Academy, the family of the late Geminiano at Centula Apostol, Tess Salas, Early and family, Otelo Galang, Maria Luisa Garcia, LV Puno, Parish Youth Ministry, Armogenia family, Renato Taruk, Reynaldo at Daling Kayanan, Engelbert at Charigo, Antimurin, ding pamilya dari o manyad lang panalangin mo naman ding karing special intentions dari Mariet at Patrick Tayag, Jay at Katrina Olegario, Maynard Galang, Alan Peña, Bot Lalo. Birthday blessings para kay Sito Carlos, Albert Peña, Mix Armogenia. Pangaditala naman para king guidance and protection sa kailangan da ing pamilya ng Claret Vergara, Antimurin, Speedy, o magpasalamat niya Odi at Olive Kabikting king karelang 33rd wedding anniversary. Speedy recovery para kay Esperanza Bagtas, Edel Cruz, at Antimurin pakipangaditala rin kalugurantang Mayang Ubye, di Raimundo Jr., Aquilina, Jesus, Daisy, Fermin, Irineo, Mariano, Felicissimo, Florentina, Jesusa, Vicente, Aurora, Benjamin, Dominador, Zoila, Mariano, Lourdes, Luisa, Normita, Angel, Felicidad, Rowena, Artemio, Aurora, Roman, Francisco, Bonton, Domingo, Emiliana, Jose, Estraton, Josefina, Maria Luz, Reynaldo, Bonifacio, Milagros, Peña Francia, Pio, Anastasia, Monica, Olivia, Quirino, Baring, Cecilio, Pelomino, Rufina, Ambrosio, Clemencia, Pablo, Anastasia, Agapito, Julian, Jesusa, Alfredo, Amor, Rolando, Buena, Lerny, Catalina, Celino, Ano, Francisco, Roberta, Bernardo, Rufino, Brigida, Emerenciana, Iluminada, Petra, Florencio, Marcelino, Benjamin, Abdon, Arturo, Carlos, Juliana, George, Isabel, Milagros, Jose, George, Leia, Francisco, Jeronimo, Victoria, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Oy paning lugod talapamye karing sablang mayap abage, kang San Luis, piyabe mo ing makapagmulalang kalinisan apilubluban, king espiritu ning pamagpenitensya. Kapamilataning saup ding kayang panalangin, ikesa nang makatukiking kayang kalinisan apilubluban, atok yan minaman sana ing kayang alimbawa king pamagpenitensya. Itingan adwan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, nga mabibiyat mag-ari kambemo, at ning Espiritu Santo, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo.
Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Nga na ning Ginu kang Abraham, lakwan meng kaya kang balen, ding kaya kang kamag-anak, at impi bale-bale ng tatang mo, at saka kamunta, kinlabwad ay ituldo ko kaya ka. Gawan da kang meto nga maragul a bansa, at panuanan da ka. Maging bantog kalagyo, at manatad kang kanwanan. Panuanan kula ring papanuan kaya ka, dapat isumpa kula ring manyumpa kaya ka. At kapamilatan mo, panuanan kula rin sa blang bansa. Meko ay Abraham anti mo inutos na kaya ning Gino. Kaya beneng meko Lot. 75 banwat tuway Abraham inyang meko king Haran. Tikine ing asawa na Isara, impangunakan ng Ilot, insablang pibanjan ay ati pundo, at dingalipan ay at animal ameging bandira karin Haran. At menulakan lang papunta king sakop ning kaanan. Karas da king sakop ning kaanan, biltangan ng Abraham hangga king mirasya king lele ni tandutong ning More, ing banal alugal karin Sikem. Pepakit siya karin ning Ginu kang Abraham at ngana. Ibiyeke ing gabo na iti karin kaya kang palipi. Karin mitalakad diyang altar para king Ginu a pepakit kayo. Ibat karin sinulong ya pa at miras king mabundok alugal kindane ng aslaga ning Betel. Telakad ne ing toldana pilataning Betel kindane albugan at ning ay kindane aslagan. Mitalakad diyang altar karin para king Ginu at menalangin niya king lagyo ning Ginu. Kay bat na nita, sinduna ang pamaglakad na, at miras siya malapit king Negeb. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Maligaya yo ing balayan a pinili ng sariling keyo ning Gino. Maligaya yo ing balayan a pinili ng sariling keyo ning Ginu. Maligaya yo ing bansa nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligaya yo ing balen a pinili na. Ibat banwo ing Ginu makalawe yo. Sablang tawong keyang lelangan lalawana. Maligaya yo ing balayan a pinili ng sariling keyo ning Ginu. Dapat ing Ginu ingatan na laretang makitakot at keyo gagalang at sablang manalig king lugod na. Iligtas na lo king kamatayon, king panawuning danop pagkalubanan na lang pamangan. Maligaya yo ing balayan a pinili ng sariling keyo ning Ginu. Ing Ginu yaing kekatang kapanayon, talasawop at kambilan. O Ginu, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Maligaya yo ing balayan a pinili ng sariling keyo ning Ginu. Parangalan tayo po ing maya pabalita.
ing ginumanatiliya ke kayo, at kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad. Eyo atulan ding aliwa, baning Diyos e nakayo naman atulan. Pablasang atula na kayo ning Diyos agpangking pamanatulyo karing aliwa. At ing panyukad yu karing aliwa, ya naman ing panyukad ning Diyos ke kayo. Bakit akakit me ing puling king mataning kapatad mo at emuneman apapansing ing trosong at tsuking sariling mata mo? Makanano mo ngening sabyan o asabi king kapatad mo, pabren mong ilakoke ing puling king mata mo, kabang metong yang troso ing at tsuking sarili mong mata? Hipokrita! Muna me pa mong ilako ing trosong at tsuking mata mo. Kanita manakit kang masalese at ilako me ing puling king mataning kapatad mo. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king homilya. Maya pa abak po. Maya payabak po naman. Happy Fiesta po. Atin po kanong metong mahilig manese parot. Reta pong biyasang magsalitang ayop. Minsan na yeldo, apansingan nining manese ing kayang parot, mangukuya. Ayot, mangukuya ing kanakong parot nga na. So delane king kayang kakaluguran na veterinaryo. Chinyekap nining veterinarian, adyang nananeng lawen, alayang sakit ing parot. Malusugya, masaleseya ing parot. Kay, wuling ipagkwentula, kalugurane pining ining veterinarian, kabang ipagkwentula, sisindiya ining makibandi, ing makisesekeng parot. Wani nga niyang may kapilaneng sip-sip keng sigarilyo na biglayang menguko. Ay ba't mikyapo siya ing parot? Balo ko na, bro, nga na ning kayang kaluguran na veterinarian. Alayang sakit ing parot, ikang ating sakit. Nga na, makyapo siya keka. Uling istong damdaman na kang manguko ya naman. Anya, minuli yang ipakarine ining manese, from then on, ene sinigarilyong pasibayo, uling ing kayang parot, yang mituro kayang ayusan ne ing sarili na. Kaya kayo pong babay, lalong-lalo na retang mahilig, ngayon medyo masakit bagya, retang mahilig manayos keng lupa. Ngayon kasi, adyang nanan may ngayusan ng lupa mo, makatakap neman, nakamakapanayos. Adyang mag-lipstick ka, ala mo rin o muli mo kingala. Pero kanita, detang mahilig manayos keng lupa, sigurado magdaladalala pong
salamin. Ing gagawan da, check up ing lupara. Lalawenda nung masalesay tang karelang pangabili king makeup da. O kaya retang menanggal karing karelang tinggal do ring karelang kile. Kay ba't gugulisan dalang gugulisan. Tangkay pakyapusan de pakile Ibelia Flores. Tamakanta, ne? Itang talagang panireng check up, panilang magsalamin. Siguro, itamungan, kailangan tangang magdaladalang salamin. Tuto, anakatang kaburing kokorekta laring aliwa. Basad tingita tang kokorek ming kapara mong tao. Oneng Yesus, atin niyang ikita balamong makasaup kay katamu. Lalong-lalo na king relasyon. Ne? Anya, ing pakisabi ng mayap, tano mo kaya, nga balang makanyin buri ng sabi ni Jesus, tano mo kaya, umpisan mo king sarili mo. Imbes na paulo mo ing parot mong manguku, ika palang manguku eh. Tamakanta. Anya, Jesus, medyo mataram niyang magsalita king kagatang ibanghelyong ngeni, hipokrita nga na. Ing atsuke ka, troso ya. Samantalang ing kokorek mo, puling niya mo. Nya mag-start ya ka. Start tayo king kakatang sarili. Ikang munye alimbawa. Itamo. Kalupa yung mga pupengari. Babawal yung managkas deng anak yo. Patagalang anya managkas la uling daramdaman da ke katamo. Ne? Daramdaman da karing pengari ra. Anya pala makapakyapos la ring anak. Nya, we have to correct ourselves first. Nga napinitang matmong kasebyan. Makananune kasi, bayu ka man at sa nga na magsalamin ka pa mong kapsa. Bayu ka man at sa magsalamin ka pa mong kapsa. Buri ng sabyan, ita mo. If you want others to change their life, if you want others to change their attitude, we have to change ourselves first. We have to change our attitude first. Kalupan ng San Luis. Eya po may narali San Luis eh. Seminaristaya pa mo, metene. At the age of 23, anya pensa geware pong patron din kayanakan. Uling talagang king kayanakana, peninapana na yung maging santo. Ne? Maging santo king maayos sa pamibiyebye, maayos panlalawe. Eya may naral. And napignasan ning i-correct no ring aliwa. No. Ing pignasan na, ing i-correct ne ing sarili na. Anak yang mabandi San Luis. Pero kelingwan ne ing dapat ng ama ng pibandyan kang tatang na uling pagnasanang maging santo king sarili na. Kalagad damo puring makanyan. Ngayon kasalukuyan na panahon, ekubalo nung atin pa. Pero siguro king simpleng paralan, baka sakali makapanaitang aliwa, king kegatang maayos pamibiyebye, king kegatang maayos mentalidad o attitude. Isan Luis, nung lawen mo ing kayang pamibiyebye, anyang kasimple. Mumunang paninang gagawan San Luis, yapining pamagpenitensya. Basta't napignasan ing material bage. Always
kakalingwan ne ing sarili na. Ene isipan ing sarili ng kaligayan, ing sarili ng kasngawan. Nga ko ping mimisip kanitang abasa king kwento kang San Luis. Deng mabandi, misane laking manawang biye. Deng makwalta kanitang minunang panahon hanggang ngening kasalukuyan, mas burira ing manawa kabilian. Uling asanayan dayta. Pero yung pagtakan mo kening San Luis ni, anak yang mabandi at sigurado mo ing bibiye-biye king manawa. Pagtakan mi, ot na pinilita. A desisyon na namong magkyabe ka ring Jesuits, a desisyon na ng maging magpariya, anyang migparamdam ya kaya ing birhen, anyang piyesta na ning Our Lady of the Assumption, anyang kaibat ng may communion. Niya, dimdam na king sarili na burining maging misyonero ni ngapong Ginoo. Oning uitapin, anyang mikasalot king Rome, pepayaus de, ban sumaw karing masakit. Balam ngayon pandemic nepo. Iya mismo miyawaya king salut, king pandemic. Nya, yan po siguro ing panyawad tang saup kang San Luis na sana nung makanano ng liningap ding masakit ketang panahon mabiyaya king kaya nakana talagang pigkalubning sarili na para kareti. Makanyan mo naman saning gawa na ngening panahon ning pandemic. Sana aso pa nakatamo ning Ginoo kapamilata ng San Luis. Sana karing panalangin ng San Luis manahimik na o milako na ing sakit king kekatang bansa, king mabilog ayato. Ulitan kepo, Jesus mismo pakisabi ng mayap king kekatang ebanghelyo at pepakit ng San Luis king kayang pamibiyepye. Yes, there are moments that we have to correct others. Nya, kailangan talang i-correct. Ikayong pengari ring anak yu, kailangan nyong i-correct. Pero mas masanting niya siguro nga ng Jesus, ing ikayong mamye alimbawa. Agyang eko sasabi, akakit damo ka ring anak yu, ing akakit damo ring anak yu, ing gagawan yu anting pengari, siguradong makyapos laki kayo. Yan po ing burina namang akit ni nga pong Ginoo kanako bilang pari, karing leaders na ning gobyerno, karing manimuno king pisamban. In order to correct others, I have to check myself first. I-correct kaya paming sarili ko, maging alimbawa ko, karing aliwa. Amen. Panalangin ning Mbalen, pakamalan kong kapatid kambening Espiritu Santo at yukaring puso tamu, manalangin taking ipatang at yubanwa, amagnasang miligtas la ring sablang tao kapamilata ng Kristo. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king mabilog a Santa Iglesia Katoliko, yasana ing maging balayan ning Diyos, king pamakisama, king katutuan, lugod at biye. Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king kiyakatang bansa, ing ustisya at dapat mayap, yasana ing maging batayan, ning bayong kaayusan, ning lipunan. Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ing makaigpa ng pamaningat ning Diyos, pikawol no sana retang makarayo, karing karelang pamilya,
at antimurin ding alang obra, ding mebalo at ding ulilo, ding matuwa, ding magdilidili, ding malungkot at masakit, ding kalulu at ding eraasaw pan, ing karelang sarili, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangang makatipon, keti ban makiramdam king amano ning Diyos, at magmasusi king Eucharistia. Ing kayapan at lugod ng Kristo, mag-ari sana, karikya katampi bale-bale, at komunidad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni po aduan taming sarilitang kapagnasan. Ginoo, itugtog me ke kami ing espiritu ning kekang lugod, ban keta maging binaking malapit keka king lugod, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto.
Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, saupan mo kaming tuki king alimbawa ng San Luis at parating lumapit king Eucharistia kambering pusong malinis king pamikasala. Katman mo ke sanang labis-labis karing kekang kanunganan, kapamilataning pamakirake mi kaniting Eucharistia. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya ke kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayoring pusuyo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, ibabayume ing Santa Iglesia king balang panahon kapamilataning pamipaltomong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babye patutuking kekang alangko pa sa lugod. Agyaganda kami kapamilatan ning biyerang bayani at sasaupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin. Ban maging mabyekeng tanda ning magligtas mong upaya. Uli nito, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe king alantok ng dang pamamye kapuryan keka ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain, king espiritu mo, ban parake kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylasat kamatayan, kinwani ing tinape, at pepasalamat iyakeka. Pirasone at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanadnye itiyaing kanakong katawan, ami daon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan kat pinuri, binyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talang anggang tipan, ami bubu parakke kayot para karing sablang tao, ban ketami patawaran, laring kasalanan, daptan nyo itiking pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyan ng anak mo. Daraon miya kay ting tinape ning beting kalis ning kaligtasan. Dahin ming pa salamatan keka, ing pepajaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansa ng misulusulo king katanat dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, at i Florentino ing ke kaming Obispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhen doning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, lalong lalo na ing kay kaming patulunan i San Luis, kay kaming parangalan king Aldoiti ning kayang kamatayan, at tinupad king malmong kaburyan king kekaban ning panahon puryanda kat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kambianat kaya ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo pupuryanda kat parangalan manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, amagnasang magbanal at sumaup king pamagbanal karing kaparang tao kapamilatanan ning kegatang pamipyebye anting alimbawa karing aliwa,
Manyawat tang saup kang Jesus, kapamilatan daring panalangin at iruna kay katamu. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kay kang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong, kay kaming talapangabos. O ginaming Hesu Kristo as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Mo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tili sa kapilanman kay kayo. At kekon timurin. Ipakitampungin ing mikakametong ta king kapayapan.
kaluguran kong kapatid, oy ni Jesus, ing tinggap ng San Luis Gonzaga, king kayang biye hanggang kamatayan. Mapalad tamong ngening tatanggap king pamanganababiyeno. Ginu, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang, O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipain tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Siklaud tamo po at pangadyan tayong orasyo imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, yung kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, abigdalang dakala kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakala tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at iyatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanagang kapaynawan, detang meyang hunabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tariana kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, musana pisawili nga klismikeka king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, Manalangin tamo. talakad tamo po. Oy paming malugod, pepakanan mo kami king tinapining biye, saupan mo na keman sanang sumuyo ke kang timawa king pamikasala. Kapamilataning pamanukimi king alimbawa ng San Luis Gonzaga, asundumi sanang gagamitan ing biyemi king pamipasalamat keka. Itiyadman mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Atin tapa pong misang alas 8, ampo pong alas 5 ninggat panapon. Ing ginumanatili ke kayo, At keka ang timurin. bendisyonan na kayo ning Diyos amayo payang tutu, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundo ing alimbawa ng San Luis Gonzaga. Salamat, King Diyos.